Şurada çıktık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Dersimizni devam etemiz. 24. hadisni başlap, onun ortasına жеткен edik. Birinci yartısın yamadan kovatlap, tizgine uzabız. An Ebi Zerrin el-Gifariyi radıyallahu anhu. Ebu Zer radıyallahu anhudan kiler şu hadis. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilçisinden fîme yervihi an Rabbihi Rabbisi Allah Teala'dan rivayet kıla. Peygamberimiz Rabbimiz Allah Teala aytganni bizga söyleydigan söz. Rivayet kıla. Azze ve Celle Allah Teala'nın ulug'lov sözleri Allah Teala degan kebek. Azze ve Celle büyük hem ulug' bo'lgan. Kuchli hem ulug' bo'lgan Allah ennehu qal. Allah Teala aytdi deydi. Ya ibadi, ey bendelerim, inni harramtu zulme ala nefsi. Min üzüme zulümni haram kıldım. Ve cealtuhu beynekum muharramen. Hem anı sizin aranızda da üzara haram kıldım degan. Kişiler arasında şolay yok Allah Teala anı haram kılgan. فَلَا تَظَالَمُوا Bir-birleringizge zulüm itişmegiz. Bir-birleringizni rencitişmegiz. Söz bilen de, göz karaşı bilen de, yani til bilen hem, şolay yok indi, kullarınız bilen de rencitişmegiz de. Ya ibadi, ey bendelerim de, kullukum dallun, barınızda siz adaşkan. Turu yolda tügül. İlla men hedeytuhu. İlla meger min turu yolga kündirgen kişilergine. Min kişilerini turu yolga kündirsem şu kişilergine turu yolga kirir. Festehduni ehdikum. Siz minnen turu yolga kirtüne sırağız. Min sizne turu yolga kirtirmen. Ya ibadi, ey bendelerim, kullukum caigun, siz barınızda aç. İlla men at'amtuhu, illa meger min aşatkan kişilergine. Eğer min aşatsam, o kişiler aç bulmaz. Festetagimuni ut'imkum. Minnen aşarga sırağız. Rızık verüne sırağız, min sizne aşatırmın deyim. Ya ibadi, kullukum gârin, illa men kesevtu. Ey bendelerim, siz barınızda yalangoçlar. İlla men kesevtuhu. İlla meger min kiyindirgen kişilergine yalangoç bulmaslar. Festeksuni eksukum. Minnen kiyim sırağız, min sizni kiyindiremin deyip. Mena cemaat, kişi dünyaga yalang'och bulup kile, hem yalang'och kite bu dünyadan. İllemeger, avretin haklar için gine, kefenni biz yalang'och bulup kite, hem yalang'och bulup kabrinden çıga. Bütün kişi yalang'och bulacak. Ya ibadi, ey bendelerim, İnnekum tuhti'un bil-leyli ve'n-nehar. Derslikte siz gündüzlerinde hem tünlerinde günahlarını işleysiz, hatalanasız. Ve ene aghfiru'z-zunube cemi'a. Emin bütün günahlarını da gafu itemdi Allah Teala. Göresiz bizge ümit uyata
Allah Teala min bütün günahlarını da gafu item de. Min gafu etmey turgan günahı yok. Lakin nerse festagfiruni agfir lakum. Mindən gafu sıragız, istiğfar kılığız, min sizni gafu itermen diye Allah Subhanahu ve Teala. Mine biz şuşunda hatlı. Ütken derste şuşulay uzduk şulay bey. Şunda toktağan idik, şunda hatlı. Indi tefsir şerhin yazdık, anlap gittik indi. Bu hadiste cemaat ya gibadi deb aytib, barlığı 10 tapkır qavatlana, 11 tugul, 10 tapkır qavatlana. Hem indi biz sizin bilen ni için Allah Teala ey bendelerim deb deşkenni şulay yok tınlap gittik. Nindi mağnada kilev. Bu Allah Teala'nın nişik deşivi bendelerine. Yaratıp deşivi. Ni için yaratkanlığın indi biz bilemiz. Allah Teala ol bütün bendelerine de özünün bendelerine rahimli, şefkatli. Allah Teala ite وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْغَبِيدِ de. Min de bendelerime de zulüm etüşü tügülmen de. Hem de ol bendelerinin barısını da yaratıp deşe. Eğer de cemaat Allah Teala bendem deyip abdi bendelerim deyip deşeyken ol anı yaratığının bilgisi. Mesela Kur'an'ın El-İsra suresini okup karasak anda Allah Teala ite Subhanellezi esra bi'abdihi İhtibar itesiz mi? Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram. Bütün kimçilikten pak bulgan, gayiplerden aru bulgan Allah Teala özünün bendesindi. Meçit haramdan di küçerdi di ilel mescidil aksa. Aksa meçitine di. İn Irak'taki meçitke, Yerusalim'daki meçitke küçerdi di. Tünledi. Kimde Muhammed'ni de demegen. Özünün peygamberinde demegen. Özünün ilçisinde demegen. Subhanellezi esra bi abdihi abdi. Özünün bendesin, özünün kulundu. Şuna göre cemaat bu bik zor Allah Teala'nın hürmetlep deşüve bendelerine korata. Şimdi bugün devam ederiz ikinci yortasın. Ya ibadi bu cemaat 6. deşü. Ya ibadi ey bendelerim innekum len tebluğu durri fetedurruni siz de mina de zarar kitire olmayacaksınız de len tebluğu durri mina ziyan kitirirlik bir nese de işli olmayacaksınız fetedurruni mina ziyan iterlik ittirip ziyan it olmayacaksınız وَلَنْ تَبْلُغُ نَفْغِي فَتَنْفَغُونِ hem siz mina fayda kitirirge tilep nersede bulsa işlesegiz bir vakitte da mina fayda kitire olmayacaksınız değil. Bu cemaat bizning amellerimiz, gıybetlerimiz turunda söz bara. Eğer de biz amellerimiz, gıybetlerimiz bilen Allah Teala'ga fayda kitire biz deyip uylayız iken o vakitte biz yalgışabız. Çünkü koy bir kişiler İslam dinini kabul etkeç, namaz okuy başlagaç, uraza tutkaç, Allah Teala'ga bir gıybet bulup gite deyip uylaylar. Koy bir kişiler eyteler Allah Teala ol muhtaç bizning gıybedetimizge deyip. Bizning gıybedetimizge ol muhtaç. Ol bizni mene şuşunun için yaratkan da hemmine gıybedet kılgaç Allah Teala bek vaqtda şatlanıp gite. Elbette şatlana degen şuşunday hadis var, tövbe etken. Lakin onunla bir indi fayda kelmey. Anardan. Biz özümüzge fayda etemiz. Koy bir kişiler mesela kim dingendi, mesela Hazret bolsan ol, başka kişi bolsan. Eğer onun sözün tınlap mesela namaz okurga endedim diye bit. Ya ki siz hem sizni indi tınlap şolay bagazlap siz namaz okuy ol kişi namaz okuy başlasa
Hem ol kişi uylарга mümkin, sen atagın нәрсә җитмәенде, мин намаз укый башладым бит инде. Bu kişiге файда итмибез бит инде. Кайбер кеше ыялып, яки куркып, яки аны берәр кешене яратып та исламны кабул итәргә мөмкин. Яратып. Ләкин ул Аллаһ Тәгаләне яратып исламны кабул итәргә тиеш. Кайберсе дәрескә дә шулай йөрергә мөмкин. Кемне дә булса, мәсәлән, ярата, сөйләгәнлеген ярата. Һәм ул аңарга килә. Менә мин бу хәзрәтне тыңлыйм, менә мин тегене тыңлыйм, дип. Әгәр Аллаһ сүзен сөйләсә, кемнән тыңласаң да бит инде барыбер шулай бит. Син аны Аллаһ Тәгаләнең сүзен яратып кабул итәргә тиешле. Һәм без уйларга тиешле түгелбез, әгәр дә без гамәл кылабыз икән, Аллаһ Тәгаләгә файда китерәбез дип. Юк, файда китермибез. Бер нинди дә, бер зәррә кадәрле дә файда китерә алмыйбыз Аллаһ Тәгаләгә. Ләкин дөрес, шатлана дигән хадис бар. Әгәр дә бер бәндә үзене бер бәндә гөнаһлар эшләп, аннан соң шушы гөнаһсын аңлап тәүбәгә килсә, Аллаһ Тәгалә ул бәндә өчен шатлана дигән хадис бар. Кеше кебек шатланмый инде. Шатлана дигән сүзне алай аңларга ярамый. Димәк, риза була ул бәндәдән. Ничек дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Бер бәндә диясен югалта да сахрада. Сахра уртасы кыздыра, кояш кыздыраймы? Йоклаганмы инде ул берәр ничек? Уянгач карый, диясе юк. Диясе өстендә ашамлыгы, эчемлеге, киеме, запасы бөтенесе. Бик каты курка бит инде хәзер. Сахра кыздыра, бер ризыгың юк. Шулай иттереп арып йөри дә, диясе юк. Диясен таба алмагач хәзер бирешә инде хәзер, үлемен көтеп тора башлый, ята барып. Күзен ачып җибәрсә, диясе каршында. Шушы вакытта шатлана инде шушы бәндә. Шул ничек дип әйткән, Аллаһ Тәгаләне шул вакытта мактап, әйме, ләкин сүзләрне бутый. Рабб, Аллаһ, мин синең Раббың, син минем кылым ди, син минем бәндәм дип әйтә. Инде шулай. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бутагын белә бит инде. Хәтта шул шатлыгыннан. Чөнки анда суы, анда ризыгы диясендә. Пәйгамбәрбез әйтә, менә Аллаһ Тәгалә ди шушы диясен киридән тапкан кешегә караганда да ди, бәндәсенең тәүбә итүенә шатлана ди. Шатлана Аллаһ Тәгалә. Ләкин анарга файда итмәйбез без. Анарга бер нинди дә аның байлыгы артмый аның белән. Аллаһ Тәгалә әйтә, карагыз әле җәмәгать. Менә Коръәндә ни өчен сезгә динне бирдем ди? Динне. Миңа динне Аллаһ Тәгалә безгә файдаланыр өчен безгә биргән, бәхетле булыр өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Таһа ма анзална алейкал Кур'ана литашқа", Таһа сүрәсендә әйтә. Без сиңа ди бәхетсез булуың өчен иңдермәдек Коръәнне ди. Бәхет өчен бирдек ди. Ниса сүрәсендә ничек дип әйтә? "Валлаһу юриду ан ятуба алейкум ва юриду аллазина яттабигуна шахавати ан тамилу майлан азима." Ниса сүрәсе бу. Аллаһ Тәгалә сезнең ди тәүбәгә килүегезне тели ди. Тәүбәгә килүегез. Сезнең бөтенегез гөнаһлы, менә уздык бит, сез бөтенегез гөнаһлы, иртәле, көндезләрендә, төннәрендә гөнаһ эшлисез. Анардан һич котылып булмый гөнаһ эшләүдән. Кайбер кеше гөнаһ эшлим дип әйтеп күңелен төшерергә мөмкин. Гөнаһ эшли, тәүбә истеү фарк кыл. Без фәрештә түгел. Аллаһ Тәгалә сезнең тәүбә итүләрегезне тели ди. "Валлаһу юриду ан ятуба алейкум ва юриду аллазина яттабигуна шахават." Ләкин шахватларына, күңелләренең теге теләкләренә ияргән кешеләр ди, сезнең ди алар үзләре артыннан ияртергә телиләр ди. Үзләре артыннан. Әйдә безнең кебек яшә, өлгерсең әле, аннары укырсың, аннары гыйбадәт кылырсың, аннары шулай хиҗаплар белән йөрсең, аннары укырсың, өлгерсең әле дип әйтеп, үзләренең артыннан ияртергә телиләр ди. "Ан тамилу майлан азима", майл. Авыштырырга телиләр ди. Бик зур авыштыру белән авыштырырга телиләр ди. "Ан тамилу майлан азима". "Ва юриду Аллаһу ан юхаффифа анкум ва хуликал инсану дагыйфа". Менә монсына бигрәк тә игътибар итәргә кирәк. Адам баласы кеше ди, зағиф булып яратылды ди. Валлаһу
ve yuridullahu en yukhaffife ankum. Allah Teala di sizge di jingileytirge tileydi turmuşuňyzny di. Din bilen, Kur'an bilen menim kuşkanlaryny ütesegiz di, sizning turmuşuňyz jingil bolajak di. Mine meselen awry turgan kişige wraç aýtsa, okul yasarga kirek. Mine falan hat okul kirek siňa, mine falan hat siňa darular içege kirek. Mine şu hatly postelni rejim kirek. Mine şunun hatly siňa anda türlü prosedurlar yasarga kirek. Haliňe ebetlenip giteşek digen zaman. Allah Teala şu dinni şuşunyň için bergen. Kişige owur kebek diýla. Allah Teala ýokdy jiňil eýtem diými sizge? Siz üzügiz şey yaşapdy. Siz de üzügizge owur aýtasy. Mine jemaat şuşulay ettirip, dürüst etip aňlarga kirek dinni. Din ol owurluk tügül, ol jiňillik. İnnema al-gusri yusra. Allah Teala awurlukdan soň jiňillikdi. Bakara suresinde ite Wallahu yuridu bikumul yusra. Sizge Allah Teala jiňillik tili. Ve la yuridu bikumul gusra. Awurluk tilemi. Allah Teala bir zulüm etýär tügel şolay bir. Allah Teala zulüm etýär tügel. Mine iň birinçi biz cümleden şuşunu anladık. Allah Teala bir kimge de zulüm etmeýär. Niçiginde siňa turmuşyňy awry aýtsyn, şolay bir. Ol awry aýtmaý. Ol siňa şolay tyýla, siňa muny işlemesem turmuşym niçe giter? Mesela riba almasam, kredit almasam, ipotek almasam niçe yaşarım? Niçe yaşarmdan araky içe turgan dostlarymdan başka niçe yaratırlar, alar menen ary yaratmay başlarlar bey. Niçe irin bulay hijab bilen yersem men anlarsın. Kırınmırın kararlar bit anlarsın. Elbet kişi bilen yaşarga bar bunda, yaşaysın bar biteli. Allah Teala biziňe jiňil eýtirişin berdim de. Lakin sen özüňe awurluk tuldurasın. Şunun için meňa da zarar kitire almaýaşaksız de. Eger meňe karşı kilsegiz, eger fayda ýetirge tilesegiz, fayda ýete almazsız de. Ya gibadi, 7-nji deşu bu. Allah Teala'nın 7-nji deşu. Law anna awwalakum ve ahirakum ve insakum ve jinnakum, eger de sizning de awwaldagileriniz de awwal baştan yaşayan kişiler bizge hatly, alar ölgenler indi. Ve ahirakum, hem sizin iň ahyrgylaryňyz da baştan başlap hem ahyrga hatly yaşayan kişiler. Sizning de kişileriňiz de kişi zatyndan bolganlaryňyz ve jinnakum, ýa-ki sizning jinnerde kireminde كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Hazır yanadan qarayıp. Sizning awwaldagileriniz elek yaşawçy kimden başlana? Adam aleyhisselam. Yo, Adamdan tugul şu, jinnerden başlana. Bizge hatly bir jinner yaşagan. Da. Qaragız, jinnerden iň birinçi jinnen başlap, hazır anlarsın 1000 ýyldan soň diýip aýtalar indi galimler. Atabız Adam yaratylgan aýmy? Atabız Adamdan başlap, anlarsın dünýäniň ahyryna hatly bolgan kişiler, jinnerigizden de hem kişilerigizden de siz nijik diýip aýtar? Qaragız, gala atqa qalbi rajulin min wahidin minkum. Sizning aragyzda da iň takwa qalpli, iň takwa köňilli kişinin kalbi şekilledi bolsalar di bitinisi di. Jinner, kişiler, başdagylary, ahırdagylary bitinisi, eli bir dünýäge tumaganlary bar. Bitinisi. Ýa-da aýtam. Iň takwa bolgan kişinin kalbi kibik bolsady, kalgan kişileriniň kalpleri di. Samy bogaboyaznenni, Allah'dan korkuçy, Allah Teala'nın gazabından korkuçy, tyganlaryndan tyýyluçy, kuşkanlaryň ötewçi eýbi. Bittinisiniň de kalbi şuşunday. Sizge soraw. Iň takwa kalpli kişi kim o? Korkurga kerekmi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçip diýip aýtýar? Inni atqakum lillah. Min sizge karaganda ýol uzayta. Men iň gaty takwa kişidi. Iň takwa kişi. Hazır karagız.
Peygamberimizin imanı şekilli, dünyadaki bütün kişilerin hem cinlerinin bütün sinin imanları bir çeşitli dibeytik. Alay bulmuyor bitindi. Lakin Allah Teala ise mene şulay bulsa eğer dedi. Nerse ma zade zalika fi mulki şey'e minimdi boylığıma di, minimdi patşalığıma di, ezgine dedi, fayda istelmedi. Ulap karak zalı cemaat. Bir nindi fayda yok Allah Teala'ya, bizginin yüzümüzge. Nişik debeyt Allah Teala? وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kur'an'da bu ayet. Eğer bir şükür etse Allah Teala'ya, ol kişi üzerine şükür itedi. Üzerine şükür ite. Allah Teala ol elbette Allah'a şükür ite. Lakin ol üzerine şükür ite. Üzerine fayda itedi. Neye? Mesela ben aşadım. Benim aşağınım mesela eti eniğin aşağıdadı hazır. Evet. Eti eniğin evitinde. Onlardan fayda yok. Sen aşamazsan sana ziyan bular. Şulay evet. Lakin eti eniğin açılanırga yeki birçalarga gına mümkün. Allah Teala da gıybedetine riza. Lakin gıybedet kılmasan riza tügül. Ve la yabda li gıybedihil kufr. Allah Teala ite küfürlük nedir? Riza itip kabul etmedi Allah Teala. Küfürlüğünüz küfürlük. Kabul etil riza tügül küfürlükten. Küfür neyse degen söz. Mesela sen Allah Teala isenlikni bergen, tanımıysan Allah bergen demeysen. Nesedir okşa işlep aldın, nedir bir derecege eriştin, üzüm taptım, üzüm eriştim, samdastik şevo dep aytasan eymi? Bu kişi küfürlük kıldı. Allah Teala onlardan riza tügül. Hazır koragız. Ma zade zalika fi mulki şey'e ezgine de benim boylığıma, benim patşalığıma bir neydi fayda yok. Beni istemedi dedi. Kirek mi? Allah Teala'ga. Ol bizge kirek. Ol özünün rahmeti bilen bizge yol korsete. Buna mesela eğer de hazır kişinin kılı bolsa, ilgari kıllar bolgan bitindi. Kılını işletkenler, akça tölemegenler bitindi onlarga. Olanın собственность. Allah Teala eğer de mesela habizge işle amel kıl, lakin cennet de yok, ecir de yok, sevap da yok, birinse de yok. Şulay bulsa da biz buysanır edik eleymi? Lakin Allah Teala bizge gıybedet kılırga kuşa, ele ecir sevaplarını bire tağın. Onları cennet bire, üzerinin rizalığın bire, nindi zor ecir, nindi zor rahmet, Allah Teala'nın rahmeti. Şunun için bunda biz şükür etip Allah Teala'ya bir toktavsız maktavlarımızı aytırga tiyişliyiz. Bu zor rahmet. Mesela Davud aleyhisselam Allah Teala aytan. İğmelu ale Davud'a şükran. Ey Davud'un gailesi şükür itigiz Allah Teala'ya. Amel kılıp di. Koy bir kişiler şükür nedir anlamıyorlar. Allah'a şükür diyeydi. Ne haller için Allah'a şükür. Ağzında demek ki ya ki ezgine cibergen Allah'a şükür diyor. Allah'a şükür etuşi kişi ol işlerge tiyir, ol amel kılırga tiyir. Davud aleyhisselam geyte İğmelu ale Davud'a şükran. Amel kılıgız di. Şükran, şükür itip di. Yani Allah kuşkanca. Hazret Davud aleyhisselam sıragan. Ey Rabbim, nicik mi sana şükür eteyim. Çünkü di kara. Çünkü sana şükür etip elhamdülillah deyip etip seni maktavım di. Busu da senin nimetin bitti. Karagız Allah Teala min di eğer de sizge di üzümnün di rahmetimde birmesem de siz turu yolga künülmegen bolur edigiz di. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Eğer de sizge Allah'ın rahmeti fazlı rahmeti bulmasa siz turu yolda bulmagan bolur edigiz di. Hazır biz elhamdülillah deyip eyttik iken elhamdülillah diyoruz tağın Allah'ın nimeti. Davud aleyhisselam eyte, benim bit hazırda senin maktab, tesbih eytüğüm, hamd eytüğüm bit, ansı da bit senin nimetin digeç, Allah Teala eyte, ey Davud de, mine sen hazırda, şın mağnasında şükür ettin mi abi? Sen bildin denşik şükür eterge mi abi? Bu nasıl mı? Demek biz hazır eymi? Elhamdülillah, 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 ya ki subhanallahi ve bihamdi.
Дип кенене 100 тапкыр әйттек икән, әйме? Сиңа Аллаһ Тәгалә ярдәм биргән, сиңа шушы зикрне, тәсбихне әйтергә. Син Аллаһ Тәгаләгә тагын шуның өчен тагын шөкр итәргә тиеш. Шөкр иткән саен тагын син шөкр итәргә тиеш. Димәк, бер вакытта да шөкр итеп бетереп булмый. Хамид әйтеп бетереп булмый. Ул искитмәле ул. Мәсәлән, без санап барабызмы күпме сулыш алганнарыбызны мәсәлән. Әгәр тын юлын тымаласа, санап барабызмы күз йомганнарыбызны, гел күз яшы белән теге майлап торган күз кабакларыбызны, аны санап бетерә алмыйбыз. Аннары әйтә Аллаһ Раббыбыз: "Я гыйбади", Кабаттан дәшә, "Эй бәндәләрем" ди, "Лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум ярхамукиллах". Эй бәндәләрем, әгәр дә сезнең ди әүвәлдәгеләрегез, тагын баштагыларыгыз һәм ахырдагыларыгыз ди, бөтенесе бергә. Башлан. "Ва инсакум", сезнең кешеләрегез, "ва джиннакум", сезнең җиннәрегез. Җиннәр һәм кешеләр гыйбадәт кылыр өчен яратылганнар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун". Мин кешеләрне һәм җиннәрне үземә гыйбадәт кылыр өчен генә яраттым ди. Сезнең җиннәрегез кану ала афҗари qalbi rajulin wahidin minkum. Шушы бөтен саналган, бөтен әйтелгән шушы җан ияләре баштан алып ахырга хәтле иң начар калепле кешенең калебе кебек булсалар ди, бөтен кеше, бөтен җиннәр һәм кешеләр. Иң начар калепле. Сезнең арагыздагы ди. Иң начар калепле кешенең калебе шикелле башкаларның да калебе шундый булса ди. Ма нақаса залика мин мулки шай'ан. Минем патшалыгымнан ди, әз генә дә бер нәрсә кимеми ди. Күз алдына китерик, дөньядагы кешеләр дә, җиннәр дә баштан алып ахырга хәтле бер нинди гыйбадәт кылмасалар, гел Аллаһ Тәгаләне яки сүгеп, яки ышанмаган хәлдә яшәсәләр, Аллаһ Тәгаләнең бер патшалык әз генә дә кимеми. Байлыгы кимеми. Шулай ук сорау, иң начар калепле кем ул зат? Иң начар. Иблис. Шулай бит инде. Иблистән дә начаррак калепле зат юк. Монда Аллаһ Тәгалә әйтте бит, җиннәрегез һәм кешеләрегез арасында. Ул күпме кешене кытыртты, күпме кешене күп байтак бит инде. Һәм адаштырачак әле күпме. Иң начар, иң кабахат, иң бузык калепле зат. Ничек бузылды ул? Тәкәбберлек белән. Иң беренче көнчелек һәм тәкәбберлек. Менә бу калып чире, ике калып чире. Шушы әйбер белән чирләсә адәм баласы, кешенең калыбы харап була. Чирләде көнчелек белән иблис баштан, аннары тәкәбберләнде. Башта көннәште, аннары тәкәбберләнде. Үзен зурга куйды. Көнчелек адәм баласының изге гамәлләрен утынны ашаган кебек ашый диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шулай ук тәкәбберлек нәрсә соң ул дип сорагач, сахабалар, нәрсә ул тәкәбберлек дигәч, тәкәбберлек ул ди хаклыкны кабул итмәү, дөреслекне кабул итмәү. Яки кешенең сөйләгән хак сөйләгән беләсең, аны кабул итмисең. Тәкәбберлегең көчле. Үзеңнең җиңелгәнеңне белгертәсең килми. Әйтергә кирәк бит инде, Аллаһның рәхмәте булсын, аңладым ди, менә ниһаят белдем, ярый әле Аллаһның рәхмәте булсын, искә төшердең дияргә кирәк. Менә бу кешедә тәкәбберлек булмый. Хаклыкны кабул итмәү ди. Аллаһ Тәгаләнең сүзен кабул итмисең. Коръәндә әйтә Аллаһ Тәгалә сиңа шулай эшлә. Ләкин син әйтәсең, юк, хәзергесе вакытта алай булмый. Әлбәттә, әйтмисең Аллаһ Тәгалә син ялгышасың ди. Ләкин синең калбың нидә? Карыша. Кабул итәргә теләми. Аллаһ Тәгаләнең сүзен, хөкмен, решениесен кабул итәргә теләмисең, бу тәкәбберлек. Һәм нәрсә ди тәкәбберлек тагын? Ва агамтун нас.
hem kişilerini de göralmau. Üzünni başka kişilerden yaxşırak dep sanau. Kişilerini göralmau, üzünni yaxşırak sanau hem haklılıkını kabul etmeu deydi tekebbürlük. Mesela motor kiyini, yaxşı maşinada yürü, yaxşı ileride turu, bunlar tekebbürlük değil. Tekebbürlük köngülde bulan. Elbette yüzgede çıgau, kişinin girişine de çıganlarsın. Sileşuundan da körüne tekebbürlüğü kalipte bulgaç, ol çıganları tışkı yapkadan. Demek, gıybedet kılmağımız arkasında Allah-u Teala'ya bir nindi de ziyan kelmeyi. Dünyadaki bütün kişiler kafir bulup bitseler de. Lakin şunu bilirge gerek, eğer Allah-u Teala mesela tilese kişilerinin doğru yola kiruvleri neymi? Bir sekundda bütünisinde Müslüman iter edi. Lakin o bizim faydamızga tugul o. Hem Allah-u Teala'ya da gerekmiyor. Allah-u Teala bizge irik bilgen, ihtiyar bilgen, mene bu benim yolum degen, mene bu degen, adaştıra turgan yol, şeytan yolu degen, mene bu yolga kir degen Allah benim yoluma kirdi. Görsete, ihtiyar geçin birgen Allah Teala eden balasına. Lakin bir nindi de ziyan kitire almıyız. Bizning Allah'a karşıubuz bilen. Şunu anlatmaska gerek. Allah'a karşı illemeger kişinin yüzüne ziyan kitire. Yüzüne ziyan kitire. Allah Teala ite ve ma zalamnahum velakin kanu enfusahum yazlimun. Biz onlarga zulüm etmedik. Zulüm etmedik, rencitmedik onlarını, mıskıllamadık. Lakin onlar üzleri zulüm ettiler. Üzleri zulüm ettiler. Kişi özü rencite. Allah Teala ite ve minhum zalimun li nefsihi. Kişiler arasından üzleri zulüm etüçüler vardı. Kur'an ayetini işittin, sana karata Allah'ın emrin işittin, buysunmadın, seni özüne zulüm ettin. Allah Teala'ya tugul. Allah Teala bigirekte zulüm etmesin o. Kıyamet gününde cehennem gazabın bireyken, senin bunun için üzüngüne şiltelerge tiyişlisin. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. Buna intihalsiz anlıyorsunuz değil mi? Kabat ite Allah Teala sizden evveldekileriniz hem ahırdakileriniz, ahırga hatli. Ve insakum ve cinnekum kişileriniz hem cinleriniz. Qamu fi sagidin vahidin fese'aluni. Bir tigiz orunga jıyılışsalar, mene bir stadion mesela kırga bir jirge jıyıldılar, bitinisi birge. Bizge hatli yaşayan kişiler, bizden sonra yaşaytırgan kişiler bitinisi birge. Jinner jıyılsalar, bir jirge jıyılışıp basalar. Fese'aluni, hazır dığa kılalar bitinisi, sıraylar. Bitinisi. Birisi maşina sırayı, birisi iş sırayı, birisi isenlik sırayı, birisi tirlik sırayı, birisi balalar sırayı, birisi hatın sırayı. Kim nerse sırayı, kim akşa sırayı, kim körürge küs sırayı, kim işitirge kulak sırayı, kim dağın nerse. Eden balası bir de tuymuyor bitindi. Bana hadi karagız, bitinisi sıraylar deyim. Fe'ataytu kulle vahidin mes'aletehu. Bitin kişinin de sırağanların min birip bitirsem deyip. Bana şu kişiler. Jir yüzüne jiyılganda bir jirge jiyılganlar bitinisi. Hem bitinisi sırayı. Hem bitinisine min birsem deyip. Ma naqasa zalika mimma gindi illa kema yanqusul mihyatu iza udkhilal bahr. Bu de minim de. Patşalığımdan de. Ezgine de. Kimetmesti. İlla meger Allah Teala misal kitire. Eğer de enene de dingizge de çumursan de enene dingizge çumursan hem şu enene kiri algan vakitta şu enege dingizden köpme su iyerip çığa şunun kadergine kimirdi. Nidi tamçı yoğanda o enege nidi tamçılaksın. Sahibi o yuşlenegine
Lekin çınlıkta şu yuvuşlik hatlı da kimimi. Ul misal gına kitire. Yok kimimi digen söz. Yarar kichkinegina ene bolsun, eng zor eneni alıp bar, eng zor. Eng zor eneni alıp bar. Dedin jadağı eng zor eneni alıp bar. Ya da aytabız, qomat enesi dep aytabız şunday eneler bar. Bolsun dengizge çumar dengizden tartıp al. Onda nerse nindi tamçı yok onda tamçı cemaat. Nindi misal getirgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala özü misal getirgen. Ne bilen, nege bir nese de yapışmay. O şama öyle gitmez. Bir nese de kimemeydi. Qaraq cemaat. Allah Teala aytib Er-Rahman suresinde Yes'aluhu men fis semavati vel ardi kulle yevmin huve fi şe'n. Onardandı, kin sayındı, köktəgi hem jirdəgi zatlar sıraylardı. Ol her kinni işledi Allah Teala aytdı. Allah Teala'nın bu xatını oydulgan narsalar yok. Tokta mesinden sıravlarınızdan tuydum değil mi? Ya sırağız değil. Gel. Her kinni işledi. Dualarını kabul ite, kimnedir teşere, kimnedir yuvarıga kütere, kimdir teşere, kimdir çirlete, kimnedir tirilte, kimdir ütire, kimnedir dünyaga kitire. Kimnedir patşa yası, kimnedir fakir yası. Yani Allah Teala işleptir her kinni. Üzünün rahmeti bile, üzünün hikmeti bilen bitinisi bir tüslü olmuyor bitindi. Bitinisi bir tüslü olsa kişiler kadirlerini de bilmezler idi bir-birisini. Şolay bitindi. Mesela birisi bitinisi bay. Fakirlik bulmagaç. Mesela zekat da bulmasıydı iyi. Baylığının da kadirini bilmesiydi. Eğer de mesela sen bitinisi isen sağ, bitinisi sağ selamet, şirliler yok. İsenliğin de kadiri bulmasıydı. Allah Teala şunun için sırağızdı, biremdi. Sırağız demeyin biremdi. Sırağız. Allah Teala nek mene şuşunday vakitlarda yüzünden sırarga kuşa. Kim de minden sırar eken deb aytib Allah Teala bilirge tili. Kim şu vakitlarda Allah Teala'dan sırar? Bir nindi baylığım di kimim idi? Velillahi mulkus semavati vel ard. Allah Teala aytadi. Yer hem köklerinin baylığı meniki. Allah'nın. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Jirdagi hem köktagi bütün baylık, bütün nimet Allah Teala'nınkidir. Bütün patşalık Allah Teala'nınkidir. Lakin birisi de anırga kerakmi? Lakin Allah Teala'nınkidir. Mene cemaat Musa aleyhisselam bilen Hızır aleyhisselamın kıssası. Musa aleyhisselam bilen kümege kireler. Şu vakitte bir kuş kelip kona da şu külden, şu yılgadan su içip ala. Hızır aleyhisselam sırayı Musa peygamberden. Gördün mü de kuşның de su içkenen de? Gördüm de. Anın tımşığında köp mü su bulurga mümkün? Tamşıda tuguldur indi evet. Şu mene de senin de, gılımın de, minim de, gılımım. Hızır aleyhisselam'ın biteli Musa aleyhisselam'ınkinden köbrekti Allah Teala. Şuay. Hem bütün peygamberlerniki, hem bütün dünyadaki galimlerniki bitinisi birge jıyılsa da mene şuşa de kış ağzındağı su hatligine de bizning de gılımımız de. Dengiz okyan hatlisi Allah Teala'nın. Allah Teala ayta biz kim sayın okuyuz, namaz sayın okuyuz Ayetül Kürsü'ne. Ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa bima şa. Mesela degen söz ve la yuhitun. Hiç çılgap alalmaslar diye eden balaları Allah Teala'nın gılımındı. Allah Teala'nın bilimi. Hiç çılgap alalmaslar diye illa bima şa illa meger Allah Teala tilegen hatligine de bile alırsızdı. Allah Teala tilegen hatligine. Yani Allah Teala'nın gılımı dengiz hem okyanlar hatli dünyadaki elbette nindi zor galimler, peygamberler, Hızır aleyhisselam hem bütün peygamberler, bütün galimlerniki bizning kuş ağzındağı su hatligine. Kuş ağzındağı. Koya indi biz aytik biz biluvchi, biz gılım eğleri değil.
Ferişteler etkenler. Qalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Ey Allah Rabbimiz sen inneke entel alimul hakim, sen biluvchi, hukm etuvchi, sen şuşunday hikmet iyesi, biz sen bilgirtkenligini bilamiz, sen öğretkenligini bilamiz deb aytganlar. Bilmaymiz bir narsada. Mana biz bu hadisdan ko'p narsa anlaymiz, shulay bek. Mana shuning uchun bu hadisni rivoyat qiluvchi al-Xavlani degan tabiin tizga cho'kkan. Ne uchun jamoat tizga cho'kkan u? Tizlangan. Shuni siylagan vaqtda. Chunki bunda Alloh taolaning bandalarine deshuvi, ey bunda u bizga Alloh taolo desha, hem qiyomat kunida Alloh taolo aytadi: "Va tara kullu ummatin jasiya." Qiyomat kunida bütün ummat, bütün xalq tizlangan bo'ladi. Niçin? Çünkü Allah Teala bilan siylasha hozir. Allah qarşında. Narsaning belgisi bu? Tübençilik belgisi, korku belgisi, birilu belgisi, buysunu belgisi. Şunun için ol cemaat şu tizlengen, şu hadisini söyleyen vakitte. Hadisinin ahırı cemaat: Ya ibadi innema hiye a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Ey bendelerim, bu 10. deşu Allah Teala'nın bendelerine 10. tapkır deşu bu hadiste. Ey bendelerim, derslikte sizning amellerinizdi ukhsiha lakum, minani sizning di sanab baramdi. Bizim sanab baramdi, bitinisin sanab baram. Allah Teala ayta: "Ahsahu Allahu ve nesuhu." Allah alarını dey sanab bardı dey. Alar dey anı dey unuttular dey. Bendeler unuta. Günahlarını şunun için unuturga yaramıyor, bilesinmi? Buna biz tövbe ettik de, mi tövbe ettim bitin anlardan deyip kümülünü tınışlandırma. İzgilik işledim de bu indi kabul oldu deyip şatlanmalı. Korkuptır. Allah Teala nerse deyip eyte. اَلَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِيلًا. Onlarga dey Allah Teala bergen şu emirlerini dey alar dey üteyler dey, ütegenden soň dey alar dey korkalar dey. Korkalar, kalpleri bilen korka. Hazır namaz okuysun korkasın, urazattasın korkasın, sadaka veresin korkasın. Yani kişinin kalbi korkup tırazirek. Ayşe radıyallahu anh'a nичек dep soragan, alar ne korkalar? Әллә алар zina kılalar mı, arak içerler mi, urlaylar mı? Yok dey. Günah işlegeç kişi korkurga tiyiş bitinde. Ey bey. Peygamberimiz tefsir kıla. Yok dey, alar dey, sadaka bireler dedi. İzgi amellerini kılalar dedi. Hem kabul buldu mu iken, yok mu iken deyip korkalar dedi. Buna neydi bolarga tiyişlerden balası? Korkurga gerek. Kabul buldu mu iken, yok mu iken deyip. Ümmet iterge. Hem lekin korkup tırga. Mesinde sana baram dey bütün amelleri gözünde dey. Ameller cemaat nice türlü bula gameller. Kalp gameli var, kalp, yürek gameli var. Anlarsın til gameli var. Hem onları ağzalarının gameli var. Kalbimiz bilen nindi gamel kılavuz? Nindi kalp gamelleri? Yaratu, ey mi? Allah'ını yaratu. Allah Teala'dan ümit etu. Onun rizalığını tilev, onlarga toyanu, onlardan korku, onun gazabından korku. Buna bular Allah Teala'nı yaratu bilgisi, korku alametleri, Allah'a toyanu, bular bitinisi kalbinin gamelleri. Buna tilimiz bilen Allah Teala'nı zikr etemiz, bu da gamel. Namaz okuyuz, kullarımız, ayaklarımız bilen sadaka veririz, bular tenning gamelleri, ten gamelleri bular. Şularning bitinisinde Allah Teala nerse dey yazıp baram dey. Summa uwaffikum iyyaha. Esonundan dey sizning dey gamellerigizni dey yüzügizge tapşıram dey. Yüzügizge tapşıram. Femen vecede hayran, eğer kıyamet gününde dey bir kişi dey. Femen vecede hayran. Yüzünün dey, izgiliklerin dey, yaxşılıkların dey tapsa dey. Tapsa. Hele yoğaltmaska da gerek bir tane. Mesela izgi gamelini kıldın, maktanır için işledin.
Яки тәкәббüрләндең, яки көнчелек белән яндырып бетердең. Әле бит сакларга да кирәк аны. Мәсәлән, эшләп тапкан акчаңны саклый да белергә кирәк. Шулай бит. Безнең кесәң, мәсәлән, тишек югалттың. Мәсәлән, шиләгеңә су тутырдың, аның төбе тишек, ул агып бетә ул. Шуның сыман, гамәлләреңне саклый да белергә кирәк. Әгәр дә тапса ди бер кеше үзенең изге гамәлләрен кыямәт көнендә, фәльяхмәдилләһ, мактасын Аллаһ Тәгаләне ди. Аллаһ Тәгаләне мактасын. Ни өчен? Менә бая әйтеп уздык бит Дауд алейһиссаламның ничек әйткәнлеген. Ягъни, синең сәбәбеңнән мин хәмд әйтәм. Бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Әгәр дә син изге гамәлне кылгансың икән, о, карале мин нинди молодец, нинди яхшы изге гамәлләр кылдым дип әйтеп шатланма. Аллаһ Тәгаләне мактарга кирәк. Җәннәткә кергән кешеләр ничек дуга кылалар? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Алхамдулиллаһилләзи ва ҡалу алхамдулиллаһилләзи һадана лиһаза ва ма кунна линахтадия лаула ан һадана Аллаһ. Безне шушы үзе күрсәткән туры юлга күндергәне өчен Аллаһка мактау. Әгәр ул безне күндермәгән булса, без һич күнә алмаган булыр идек. Бөтенесен Аллаһка кайтарабыз. Мин тырыштым, мин укыдым, мин сөйләдем, мин аңлаттым, мин чакырдым, мин тыйдым, менә шуның аркасында мин фәлән дигән. Юк, әлбәттә сәбәп бар, сәбәп, ләкин Аллаһ та эш. Күрәсезме? Үзен мактасын дими. Мине мактасын ди. Пәйгамбәрбез нәрсә диде саллаллаһу алейхи ва саллям? Берегез дә гамәле белән җәннәткә кирә алмый ди. Син дә җәннәткә кирә алмыйсыңмы гамәлең белән дигәннәр. Нинди олы гамәлләр кылган әйме? Төнлә намазда торуың гына алый. Аяк табыннары шешкән, ярылган әйби. Ничек дип әйтә? Афала акуну абдан шакура. Үземнең ди кыямәт көнендә җәннәт капкасын беренче ачуымны белә торып, хата гынаһларымның ди кичерелүен белә торып, җәннәткә кергәнемне белә торып, мин ди шушыларга ничек шөкер итмим дигән. Нинди зур гамәлләр кылган, ләкин барыбер гамәл белән җәннәткә кирип булмый. Гамәл белән, чөнки җәннәтнең нәрсәне Аллаһ Тәгалә әйтергә тели, җәннәтне сатып ала алмыйсыз дип беренчектә. Мин сездән риза булсам гына кертәм ди. Мин сездән риза булсам гына кертәм ди җәннәткә. Димәк, аның ризалыгын алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ихласлы гамәл кылырга кирәк. Әнә мин сезнең гамәлләрегезне санап барам ди. Нинди гамәл? Ихласлы гамәл кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләнә торган гамәл кирәк. Бер җәмәгать, бер сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән намаз укыган вакытында имам бит инде намаз укыта, Пәйгамбәрбез Сәми'аллаһу лиман хамида ди. Пәйгамбәрбез Аллаһ үзен мактаучыны ишетә. Менә шул вакытта мактарга кирәк. Без әйтәбез Раббана ва лакал хамд диябез әйме? Эй Раббыбыз, сиңа мактау, ләкин мәгънәсен белеп әйтергә кирәк. Калбыбыз белән. Бер сахаба шунда әйткән. Раббана лакал хамду хамдан касиран таййибан мубаракан фих. Пәйгамбәрбез ишеткән шушыны. Һәм сәлам биргәннән соң әйтә, кая теге кеше ди, бая ди, дуга кылган кеше ди, шулай ди. Мин ди, синең ди, шушы әйткән ди, тәсбихыңны, шушы әйткән хәмдеңне ди, 30-дан артык ди, фәрештә ди, узыштылар ди, бәхәсләштеләр, мин язам дип әйтеп. Синең шушы хәмдеңне ди, язырга тартыштылар ди. 30-дан артык ди, фәрештә ди. Бу безнең әле бу яктагы фәрештәләр генә түгел, айрым тагы бүтән фәрештәләр килгәннәр языр. Нинди мактау бу җәмәгать? Моны өйрәнергә кирәк. Сиңа мубарак булган хәмдләр, хамдан касиран, сиңа күп хәмдләр булсын. Мубаракан лакал хамду хамдан касиран таййибан, яхшы булган,
çın ihlaslık bilen әйтелгән хамид булсын. Tayyiben, mübareken fihi, mübarek bolgan, üzün kabul ite торган шушындый изге хамидләр булсын дип әйткән. Шундай матур сүзләрне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу тәсбихне ишетеп анырга шушылай дип әйтә. Җәмәгать 30-дан артык ди фәрештә ди язырга ди узыштылар ди. Мин язам дип әйтеп ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне мактарга кирәк. Гел мактарга. Менә сами Аллаһу лимен хамида. Ул бит сами Аллаһу лимен хамида Раббана лакал хамд. Аллаһу акбар гөрселдәп аудың сәҗдәгә тордың. Алай гына түгел. Җәмәгать вакыт бирәсең Аллаһ Тәгалә мактарга. Сами Аллаһу лимен хамида. Аллаһ Тәгалә үзен мактаган кешене ишетә ди. Хәзер ишеттер макта Аллаһ Тәгаләне. Хадисның ахыры ва мен ваҗада гайра залика фала ялуменна илля нефсе. Әгәр дә инде хайырлы әйберләр булмаса, кыямәт көнендә тапмаса, гел начар әйберләр генә булса, нәрсә ди? Фала ялуменна илля нефсе. Үзеннән башка бүтән берәүне дә гаепләмәсен ди. Аллаһ Тәгаләне гаепләмәсен, кешеләрне гаепле күрмәсен ди, үзен генә гаепләсен ди. Чөнки җәмәгать сиңа Аллаһ Тәгалә юл күрсәттеме? Күрсәтте. Пәйгамбәр юл күрсәттеме? Юл күрсәтте. Пәйгамбәр артыннан баручы кешеләр, галимнәр, анда дәгъват кылучылар, чакыручылар юл күрсәттеме? Юл күрсәтте. Син хәзер үзеңне генә гаепләргә тиеш. Кыямәт көнендә беркемне дә гаеплый алмыйсың. Иблис хәзер килә дә Иблисне гаеплыйлар. Нәрсә ди Иблис? Мин ди сезне мәҗбүр итмәдем ди. Шулай бит инде. Мин сезне вәсвәсә кылдым ди, аздырдым ди сезне ди. Минем ди сезгә ди көчем булмады ди. Мин сезне мәҗбүр итмәдем. Мин сезне кытырттым гына ди. Фәлә тәлумуни мине шелтәләмәгез ди. Фәлуму анфусакум. Үзегезне шелтәләгез ди. Гаеп бездә генә. Шуның өчен җәмәгать дөньяда вакытта ишеттек икән Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен, аны үтик. Бу безнең файдабызга. Әгәр дә аңа каршы килдек икән, бу безнең зыяныбызга, һәм без моның өчен үзебезне генә шелтәли алабыз кыямәт көнендә. Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә кылган гамәлләребез белән шатланып, ахирет көннәрендә вәгъдә кылган җәннәтләрендә очрашырга, мәңгегә калырга Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә иде. Bu hadisni İmam Müslim rivayet kıldı. Allah Subhanahu ve Teala'nın şuşunday bendelerine bulgan müracaatın şuşulay ettirip uzup tamamladık, uzup bitirdik. Elbette mene bu derste yoki o'tgan darsda söylegen vaazlar mene bu hadisning bütün ma'nolarini anlatıp bitire, biz endi mene anlab bitirdik deb aytib uylarga dayramay, chunki ana Alloh taolaning so'zi bu. Ana biz 1-2 darsda 2 soatdagina o'zi bitira olaturgan bo'lsak, ol bek faqir shunday hadis bo'lar edi. Alloh taola bitul boy, biz faqir. Biz onun gil yardımına muhtaç. Biz Alloh taolaning rahmetine muhtaçız, yardımına muhtaçız. Gafu etüne muhtaçız. Şunun için bu hadisni anlarga hem bunun üstünde toktavsız işlerge gerek. Toktavsız işlerge. Çünkü fikirlegen sayın, ilenirge tırışkan sayın Allah Teala bizning kalp gözlerimizni aça bara. Yüzüne yakın ayta bara. Allah Teala bizge şuşlarını nasip etseydi. Allah razı olsun sizden degenler. Allah Teala sizden de bizden de razı olup dünya hem ahiret bakıtlarına Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala eriştirseydi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.